murakoze. Nitwa Soeur Leocadie NYANZIRA, mbikira inshuti z'abakene, nkaba ndi umuyobozi wa TVET Bosco Muhazi. Kino kigo niho kimaze kumenyekana hirya no hino mu gihugu, ku buryo usanga harimo n'abana baturutse kure, yaravuye nk'icyangugu, yaravuye ku Gikongoro, yaravuye mu Mutara, akaza hano kubera ko yumvise ahabonye amahirwe adasanzwe. Nk'uko mubizi twigisha ubudozi, ubwubatsi n'ubutetsi ku bana bacikishirije amashuri, akenshi ntibafite amahirwe yo kubona ahandi bajya. Ikindi kiyongeraho, hariho kugeza ubu ngubu baracyaboneka urubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga primaire, aho hari akaba atazi gusoma, kwandika no kubara mu Kinyarwanda. Ibyo bikaba imbogamizi yuko nta handi hantu na hamwe yigeze abona ishuri ryamwakira. Kubera ko natwe hano icyo gikorwa tucyongeraho, iyo tubonye abo bantu, urwo rubyiruko rw'abataragize amahirwe yo kwiga, bakaba batazi gusoma no kwandika kugira ngo bakurikirane umwuga neza, nabo turamanza tukabigisha. No muri abo bana harimo n'ababoneka baturuka kure, kimwe nyine n'abazanyirizina bahita bashobora kwiga umwuga. Abana ba hano kugira ngo yige arangize, akenshi nuko nk'uko mu burezi dutanga buri mu biganza by'imiryango y'abihaye Imana, abasereziyani n'abikira inshuti z'abakene, kandi mu mihamagaro yabo bakaba bafite kwita by'umwihariko kuri urwo rubyiruko rwagize ibibazo bitandukanye, mu kumuherekeza tumutega amatwi, twumva, tumugira inama, tumutabariza, bimuha ingufu yo kuba yakwiga agakomeza mu gihe ahandi byari kutazashoboka. Ubutumwa naha abafite imyumvire iri hasi, by'umwihariko kuri TVET, ndamanza kubatangariza yuko abana bagiye banyura hano mu byiciro bitandukanye, haba mu budozi, mu butetsi no mu bwubatsi. Kabone niyo yaba yaraje hano atazi gusoma no kwandika, kabone niyo yaba yaraje hano kwiga byari byaramunaniye, turagoragoza. Umwana wize umwuga bimufasha kwiyubaka, bimufasha kwiteza imbere, bimufasha guteza imbere umuryango we ndetse n'aho atuye muri rusange. Birumvikana n'igihugu kikunguka umuntu washoboye kwivana mu bukene kandi akaba yashobora no kubukuramo abandi.